Enshuminke ehingwire omurika gwa Kabatema Kariro Lyantonde amaka garukweshumba omuri shanju gakaterwa omwegemure ogwabegura omwihunga n'orubare. Entoke n'endijo misiri ogisiriho n'amaju byingi bikacwekerera. Twafuna kibuyaga natwala amasomero natwala enyumba z'abantu natwala ensuku z'abantu enyumba zonna nizigwa era omuluka gwange gwakosebwa nnyo nnyo. Kimbakise okushasha kwange munonga na famire yange aho byabashyireho. Abebembezi n'empabwezi kuruga omu district egi obwo bebembirwe omugiga Ben Kavuya bashyikire omu kyanga eki kwera abantu aba. Aho kuza kugira ngo nze kuyamba wa mpumuti ndakayambiro wange wa imba nawe. Baibuli netugambira okunde mutahi wawe nk'uko wikunda. Mbwenu ntitubashyizeho okushasha kwaitu tukabe nitukora ekikukira ekitwaza kukora konka ekirakorwa kyona manya mukiri bw'omutima gukunzire kandi guhendekere. Mutuwirukangirire n'ebyokurya ebi. Egutiya z'obuhunga zirikuhika 3 nazo zigabirwe abatura basimire obuhwezi obu. Kubanga twatusula ngandagaliyeho na muzeyi wange beno nayo akumenya osuraiti nogera nindo bwa MP uragiye kumanyiburiza no kumwetegereza nashanga nakira ba MP kandi abo kashanga n'uragamba baki ibyo bitwareta turukumara konka warezi zo baramwe nerinde ranga kandi yo kuyarukora aba babutunga babugenda ni Gashakwa Sandeke William.